kiva homestay ka bade ka we na ki jaka samin ki nong wan jungo kai perthai ka badan ha ka shnong sidli nong stoin west castle district kum kadang jong ka jingr ki le kamen ya kisngi ka pang ki kentai ni long kami kabla tip kum ka women's day kala pelong ya ga jingelang ban ya kan du lang para kentai ban ya ai jingkar shan ni ai men sim iwe kita kilong kami ki kan thop ya ka kong kismas marbanyang kong barisha rakhar kong Punjab linkhoi kong lucis emni bat ka kong butan pis marbanyang kabalong trai jongga kiva homestay kini kilong kami kidai kibla treshitam ha kat hadu bakila yo ban khet yu so batyang lingma ki kam kiba kila tre ban yeng halaki kijan laban kedau hang ni ka kong butan pis kadai kawe na kilong kami kaba lastang da yeng trap baret pat suki pasuki ila kiustat ha katai ka kam kat hadu ba ila yo ru ya ka kusnam kum ka Indian Responsible Tourism State Award 2024 wat haba kadai tang ka yeng kiriu kentai ngapriang sobhaya phiba ro ki para kenthei hakane ka sngi kabadai ka sngi jong ki kenthei na banta bangin ya syong ya perkhat lang kumbangi ya trei ki kam lajong te bangin ya phelu jengmut lang iwe bangin ya kersan lang hakikam ki bangi trei ki kam la ki long ki barit ni ki bahe ru compare ndai ngin tray minat bat ngin tray hitam bat ngin sapoi hakathong hakawi kasni te kani kade ka jingkhat sobha jonga bangin ya kendu lang kumki para kenthei hakani ka por bangin yang hala ki jong ki kejar ngin sanang ya chaprang te khuble sibun teu Kublai pi baro ka keteng jonga kadai kong Lucy Joyce imli ngasong sah ni po snong sile tika kam ka banga jule manta kadai banga risnyang banga sotana shisha ban risnyang nadu lakti belakang nem shipos nem iladon banga smart banga sotana ban risnyang ya kasboru ngalaban pendon kam tunjung teng kidon ki parlo ki bawan wan wat etsnyang lane kasbos nyang ngai ki ngaklem shimdon deng shuai subhai ki pakin penun kam keliang di tangkun tahik bersyubun keteng jonga kadai I barisha dekar ngasyong asa ang tay po speng taulang na bat ngala syong dukan mental ada ki live outli ki snam mo bashuang mengelayat ya kan kam jong lade de mentaru ngakwa ban advertise hakane kapor bangadan ka Mangas House hang tay hamau yang pendang rai ke ngaru ngakersan mo yakini ki para kenthei kum ki kenthei bangin ya long bangin mi syakmat nomor ngi kum ki kenthei ngi dan kam mo om bangin syuap tang bisnerang rai ngi kenthei ngi dan kam ban mi syakmat na ka banta ban seng ki kam yala de bat kam tam na ka banta ban kersan yi ka yeng kasam om tang ban ap tang yi usnerang rai ngi ki kenthei ngi dan kam ban ya syakmat ban kersan ya ka yeng kasam ban kersan nam taki kon kikti tang kini kentin makniat kublai shibo te ningkong na ko ban introduce cara de ka kerteng jong ade da pilin merin dok nang lai bat ngasyong asa hapo tisau bat ngade ru ikoni kong jong imei jong I kerteng isunita merin dok nang lai te ningkong siap ngaingu iblai trai kenrat uba la tinggi yengi man kasngi mah te aku apa ni tu yang ni mentah ba nga kum ka riukun themo ngamla bangan syuap tang ye ilok nolor bangan adan lok te ngamla ban ap tang na imo bersyang ban lek ki kinu ki kam ki barit bat nga mentang set ru cake te nga bersyang hi ban ngan sunas usabon mo tang ba mentang adang dan hakijing training te bat kawi ru nga lek kelas ledi te ka poru ka kendiat mo nga bat sakawi ru shet lek kini ki social media mo ya pan video hapo YouTube ki komedi lani ki series te
bat nga ai kuble ru epi ba pila ju kersian yang nga kapor chakapor te nga karpat epi ki long kmi ki kentai te nga karpat epi wat pinana e ya ka nuka sap ka ba pidon henry mi chakmat ban trei kinu ku kamru kamrile wat ada pi dikwai wala da pi mah pi shong dukan di do ne pi shong kinu dukan ga barit ru wat le ran henry mi chakmat ban kamai ban ndap pendeng ya kaying kasem pa jompi tinga karpat pi tangkum ta ti kuble shibun Ka kerteng jonga dai pin jablin khoi nga shong sa ang ne po sejli but kakam ka banga satre nadu bangla pendep ka training nga mentang la sedang nalayeng ban chat banana chip ban chat ki chip funding ta la ru ban penyat jauh hasinong hayo malu mala namar kadai bang dang senang sedang bantang sisne nga day Christmas marbanyang nakasnong sili te nga sedang ban tre kane kakam ba kadang long kabaret tang ba kadang day tang kajing persyang jonga te ngat pen ikan diat yakini ki sampel ki bangala deple baka painting yaki jansam te kine kemur ba ki day bet na kum gini ki bayong ki jansam ki bayong kamut jenjar ba ban shubu namar nga droswa ki dur nga satres hakini ki jansam tang nga sa snarong nga sa airong nga sa snapan wandur te ki bayong kum gini kamut ki jenjar ba kini te hap draw direct te kini kum kini ki basai pada kamut ngala droswa nanta nga sa tres tanga sa airong nga sa penwandur te kine pada kidai kiba shnahi kiba penwandur hi